Also bempa na fa fo ka kire me say wudi kwa kuti yereketo no. These are my hands. Also bempa told me to do it. What time for number 1? I also bempa. What time for number 2? I am the father of the land. Professor Nana Jane Opoku. Mame no. Omu weku no. When you bring people for so because when see us so down aboa ye nyame also bempa ye nipa boni ni say wetimi frame 6 o'clock e dey so for be one sem e bere me also bempa and na WhatsApp u naked videos me also bempa na frame say me medidi watem ane all because when see us sorry die also wajiba wo mi aboso also bempa on power sem ba ku say asem na me kan ni nyina no me informants Eye owusu bempa. Fila abusia efia Schwarzenegger o se nne wama ne nsaso. Yes, wama ne nsaso o confess ansa na ewura 2026 mu na ensam a obehwede agu ho no. Secret upon secret. Hey! Na nensam no so no abusia atumi vindicate nkrofo bi akua mwako a eka ho bi eye Professor Michael Bodi Nyameche ono so eka ho bi apia belka mu na eka ho bi eye sofo beduko bi omuni na chese nensam no ka no vindicate o ma chese abusia enya asam ketwa afia Schwarzenegger o se ne ti no enye wholesale na we keeping crofo secret e atum abusia yebebo e de ranse ni ndem ba meso say obi mi subscriber to no mi abel na e wonche like video no so na bibia enye kama pa Reverend Owusu Bempa na chese Afia Schwarzenegger echirima o ye informat e de ma no Afia Schwarzenegger na pa wa bo no Afia Schwarzenegger ne se nyoma bebrebe obetena social media so e taka no more times no Reverend Owusu Bempa na e de e hye na chi abusia na kai say e Afia Schwarzenegger ene akua mo akwa no mo beef pa e social media so na enye beef yes, Afia Schwarzenegger babonte beke kansen bebre na ekotwen eye Professor Bodi Nyameche so be hyemu bi. Sansam ni na no eye Afia Schwarzenegger echirima. Reverend Owusu Bempa ene hye na chi na asem be pote ana Afia Schwarzenegger eka ye de fa eye akuam akwa ene eye Professor Bodi Nyameche eho a tisise ne de so ama ne nsa so a tise oye de o confess ebusua yenti ho nsem no emra afi ba nsem egu achire no enye nsem ketwa. Odifo ana me kwa Bodi Nyameche page am say Bodi Nyameche minim so video so one video mon kan che sa Bodi Nyameche no sa asofo no Bodi Nyameche nyame a wo so no wo so pa. My imagine say next year me come makers. My imagine say next year me come makers because me the many osofo Bodi Nyameche na kamfo awieye. Sofo we woni mon kan che no sofo Bodi Nyameche Owusu Bempa mpe wa asem ba ku say me Owusu Bempa na friend say me medidi watem ane all because when see sorry die also wajiba wo mi aboso Owusu Bempa ompa wa asem ba ku say Owusu Bempa ompa wa asem ba ku say Bodi Nyameche ane Owusu Bempa na ka kire me say girl be than me Owusu Bempa na cancer asem ne kire an Owusu Bempa na cancer asem ne kire say I and Owusu Bempa na kan ai sa asem no Owusu Bempa na ka kire me say wo ne Dr. Kwaku Teyire hyehye ho enya no kora me ni fat bia Owusu Bempa na kan ye ai oso waje ba wo mi aboso nti obegu wani mase eye Makers Church ai oso waje Dr. Mahmood ba wo mi aboso ena wo de MPP sika akosia sorry dan so no do odia sorry dan enti obi obesia sorry dan bia all time enti Dr. Bodi Nyameche kwa na mu ni Owusu Bempa na bo mo pa so mo ma attack wan ane Owusu Bempa ena ka kire me say wo ntimi ntu kwan Owusu Bempa na ka kire me se boni a waye no wo ntimi ntu kwan enti kwa na kan ye no na se Owusu Bempa na frame me ka kire me se wo boni a waye no wo ntimi mfiri Ghana ai Owusu Bempa na kan asem Owusu Bempa ai Owusu Bempa ena kan ye enso am ka kire wo nyinara ena me sra wo boni fa che esa time no Owusu Bempa ya madamfo ensa me gini di se do aka na ye nokore na me ni fat bia enti ne 31st December Dr. Bodi Nyameche from Bonny Cheme me kan okra kire Owusu Bempa na ma be didi watem ena me so do oba ka madamfo anu aka me
Auntie Sana Koye. And she Dr. Body Namiche, and I'm saying it first, but come in no kure. And when I'm catching up, say, one more gangi so bebu and maseno, say, one more con, and I mean, you also bempa, and Quakwana, I may no back, and I'm saying it. And then I'm back, almost I call U10, have back. And I'm saying it. And some catch also one more gangi tea, and I am you also bempano. And I'm matching a Mary no. Then you throw cancer could work with no. I won't say my back I know who's been panic. Was the young boy you must say, now any phone, send one on their phone. What time for number one? I also been pack. What time for number two? I am the father of the land. Who in the park make a minka? I Maka. And just off of wedding, I say, I said, I'm a kind in Rano. Me in 4 months. And you're also bempa. Also bempa the cast, I'm sending you Nara. I did go woofy. So what Jiba will me up also. I happy before you want to come out on qua. Now, so the only say, catch them say, and people sick on one waje dia mayo. A dear sky in a bed, now on qua waje. Also bempa the cast, ask them. What if I was a wow? Me don't uncle God is my witness. As my came. Well, me someone can't have wedding a meter. Also, Bampa, and a back me say, Sikaya de my head, you know, wona which now, and I will bought defense. Also, Bampa, and I won't quite know what somebody. Victor Kusibuate, a count. But so for Victor, dear. Oh, no. Na me nipa no na me jato ho na wo mo beye also ban pass wo na wo bo see defense awo ho ane also ban pa wo se wo bo adi na me che wo na wo bo see defense wo na wo bo nkrofo nhiragu also ban pa na kan he also ban pa na ka kira me say me ma me kan cha wo say wo ni akura mo akoada also ban pa na ka kira me bishop also ban pa kwasia wonya bishop kwasia sa wonya kwasia akwasi wo usu bempa Isaac akwasi wo usu bempa because wonya pastor wana ka kira me say wudi akua mo akwa ane papa me ni fela bia me ni evidence bia unza me ka ba akoma anga biem because what kind no also what the evidence we bre me won ko famra any etiwe also bempa Dr. Bwedi na me che also bempa ene be ka kira me say wo Dr. Wakutire no ne da. Na wano owo video de be send me. Ebe si ne video na ama. Dr. Bwedi na me che. Timpa cho me no nyasem. Mesra, masel body fache. Kacha we nso sa won fa nche me. Na mo bompa ya, mo bi mame. Na kwasia se osu bempa, e mebi mu mama kwem. Osu bempa, e ne fa afun. E ka kire me. Osu bempa na fa afun ka kire me se. Wudi kwa kutin reketwa no osu mempa na kan onwa wono na kan osu mempa na kan wono na kan wasenye wono na kan wo fa nto nsuo nyama emo ne hudua esansa no nti ne de wodi dada de wono na kan wasaka chem so obesani me video me da so twen video no osu mempa kan obi nti na start say me recording ko for me no di nkomo because osu mempa on kan kore osu mempa kan obi enti na me start say me recording confirm no mdi nkomo cause also be bon kan kore o fra no kasofu asem no ka asofu organ ni na wa sell wo mo meeting ye wholesale me do be tantra meka enti wo be kan asem a e ba bonti emfa ho me afia you can record me for all you care dia me no ka phone so no e ba bonti meka dey chance 10 times enti say wo be kan asem a kire me a ka dia ba bonti a wo betinye difene wo twantra mebo udin me ntimi ma meka say yes say also be mpa say bwedi na me che no odi ekwa mo akwansa na nya no kore also be mpa na kan also be mpa ene kan na say the fear was dey ga be kan ye fa eye ekwa mo akwa ene bwedi nya me che ho no na so chi ma oni evidence Rebe osu bempa enesen kode evidence ne bema no nti onko no nkoka na akoka wie na fa evidence ne ba so a eno so akwa ebu achibidi wate ase na watwe na se ne na evidence ne ba de a ne de ne onim wate ase na se afede wa ma ne nsa so a opa cho na o confess se ebe ya omfa enche no na asem na okan no onim se nya no kore na obekan abusua na nya no nko afe ne ebebo ede roman kasankasa
Aya prophet Bedukobi ono edin wa ha sanso ana Reverend Obofo Victor Kosiboati munina omunina edin ababe pipim ho a ensema efia Schwarzenegger kan de form ho ni na chese Reverend Osubempa asori etia nkrofo we papa na nyomo de edi omo no abusua enya asam ketwa Osubempa on na di asofo won sem ni hanam Osubempa ena ka chem se bodi Bedukobi I auto stolen cars into a chemical car mamenye Annie. Also then pa and I catch me say Reverend Obofo mommy birthday party no and mommy nko Reverend Obofo your crown for on your Roberts na ya juma auto stolen cars or chema dear mamenye also ben pa na car also then pa and I catch me say Victor Kosiboat say wasasa ni dia ya no kwabra hwan wa your crown for or chema dear menye sana di auto stolen cars no e yo also ben pa woni Osubempa enya enhyiamudie nkutawudie wo sa blogger bi twawa eyo Osubempa wo anu afro mami woni bibi sa wa musa akwa na your friend say no na no kwa wo sama no okeka ai me ko chief of staff not work out na me so me ati say waka me ho asem dia me ati say waka me ho asem dia no baby me no baby enti bodi na me che Osubempa na beka kire me se wo wa fafa me okunya asam mo nyidi man bi ni na sa no aye dia bodi na me che me trum na me yi a kire wo me trum do Osubempa kai no na me trum na me fi a kire wo the man of God, these are my hands. Osubempa told me to do it. He told me sir Obema will be sending me the evidence one farmer and on this day, 31st of December 2025, I ask you to forgive me. Because me wonya me Osubempa and I beka kan honsam actually me Osubempa and I catch me say wuntimi ntu kwan ti me kwam te sa wa America no na me suro nipa Osubempa na nim sa tissue ni wonya nyanyan sa pada ya use awie wona kan Maka. I may okay can't go for one such a careful because I can choose to confess anytime. Meeting your wholesale. Etiemuyama. I was semi offloading. Sanity. Cordon Sava. A few moments later. I'm catching some imagining you. I am the Munimino. Imagining you, Minro, and Hana Mekaifa. Mekani Nara. Osubempa ka fa nkofo mekani ninara ansana 2025 abanewie Bedukobi Osubempa enna sasuma national security e ma ye be chew ani memo be chew ni din ni bi nkyere wana Bedukobi ahye ase nyina ye Osubempa bonyo a Bedukobi ye Osubempa no enne se na wo che ne car no che ne cars no Osubempa no Eko said you say Bedukobi car no on their custom duty or the photo go never. Now so will be a better car no the photo go. Who can report in my police for Bedukobi any Osubempa ne good Bedukobi a warrior Osubempa and the good me pastor from me nyai Pastor Bayo God bless you, happy new year Pastor me dem enkan kwa me afin ade a chia about 6 o'clock. May I TikTok live me real my fro. Sure. Say na waju ba bi. Nyankopon say 31st. Pastor Bayo bomidi na bompaye. Sure. I want to do the Bible school again in America. So me catch you. Sure. Untino. Yeah. Bompaye mama why? But I'll call you in about an hour. Sure. Me youth pastor. I'm going to be here for my Bible school, one of my lectures. Okay, I can't come in here because you're missing me can't use them. I'm my yeno. Mekanina, Metusala, Ajingano Metusala, Ajingano Job, or Tinifia, arrangements on Kwa, what in the fear, or Yenipa Bonini. Also, Vampire Nipa Bonini said what in the frame is 6 o'clock, and the soft will be one sem, Eberame.
6 o'clock. Nenye ni paboni niya. 6 o'clock. Ya koju obi nkonkonza. 6 o'clock. Na se ni tini nya wholesale anu wa keeping nkrofo secret agum nti afede oyede o man nsaso na wasere bonifache o confess ne se o se secret wo ne wo su bempantem ni na o hweri na agu ho ansa na 2026 ayede yabo adi awram na busua obeka isa apia bleka na nsia na oni agrada court issue bi krampo mo yede omo kan wie na ni na no eye apia bleka semi producer na de ja beton bonten so a na se de na omusi papa na ni so no na anoden na anoden papa na efiasas ne ga akasa afasa ade no ho yes na ochema osofo pe no usu bempa din wumbi usu bempa ena agrada muma yakobo apia bebreka usu bempa na eche videos no usu bempa ena na WhatsApp apia bebreka naked videos ema asofo na asem ni nyina no omo ba mu no sofo a wochepo no usu bempa na ye apia bebreka wudie wunim dada usu bempa ena na WhatsApp naked videos ede ma asofo ni nyina wo usu bempa 2026 ebe wa mame no pa me no wie no afia ye be rani emu be wa utru mu hwe sa sampa kwan apia bebreka ne agrada asem no na asofo makomako ena na eka ho asofo makomako ena na eka ho wo mu nyina so na omo ti wo mu baabi ena usu bempa WhatsApp apia bebreka nakedness ede ma wo mo so for our chicha kotie ohu apia bebreka kotina na ni trumu kan bodai o se kotie de menyame di o apia mewo mi trumu e wa na ni trumu ye say emu bie se sampa kwan utrumu kwan tenten wate utrumu kwan tenten sa sama boy kwan enti ba cho so for na sorry they say making church o say boy dey am cha so any friend say asa enye making church make us for mo fa mo ne chemate me makana kore no mo fa me born in cheme and now I tell mukoi mo fa me nye prayer point na libra subra yanderebe maka no kore nti nya me mehira me mo mpaye mame na mo maka no kore nti nya me mehira me make us for mo fa born in cheme mo so fu no mo adwaman wonye bibia mo so fu no wonye bibia eyo usu bempa me no ka say enko mo kwaza do mahama o wen fi wo mo enti o mayo o magine se ene enkom hye no do mahama o mbeku no o mde hu na beto no so ena me fra me apia stadium na nse ka kire papa wodefo bi oba beka se wo bewu bia no kire ne se won kan jen se oda na se nyame na mankwa so apia bleka video 20 year na efia person o che se rebe usu bempa na o se chiri because video no na o che fa WhatsApp o che ma sofo ne sa se mo mehwewu boyonko sofo na semi producer oni obi yire ekwakoye nyoma ni kwanso mo ye chese akwakochi omo na busia 31st night prophecy Efiasas nega edi kan ba bonten ebeka se aliki a obedi kan ba bobo so no yes o say ho update ayere aba na update no just wa list eye nkomseni ni na headlines wa manom enye headlines ketwa ama wie no so fireman o say de twato edema review su bempa no abusia anu odin na nkomo yes do mahama za no do mahama no mwani na wache enti wen fi wo mo enti o makoshe inside and 31st no fa pen ne paper na mencha nkofo usu bempa ebe sha wo mo nkom and 31st nkofo usu bempa ebe sha wo mo nkom enie medical list na mamo eba no mo say yeah, information me say or mo commission dead on arrival. And commission listening here. Otumfo opim so mi bo di akasem. Otumfo ye one. Number 2, John Mahama. Number 3, Professor Nana Jane Opoku. Mame no, omu weku no. And commission on de beba no. Nye obewu. Aha. Number 4, eye J Okufo. Number 5, of course, His Excellency, Dr. Mahmoud Bawumia. Number 6, NPP primaries. Number 7, Julius Zebra, because they say Omunyas Kawan Ho, and number 8, Siadun Ketsia. Number 9, Chief Imam. I cover a coming kind. Asma Fumenisu.
Makanya. Mo copy the name down. Kofuoba eyaza. John Mahama ba eyeduma. Plain bi beti ahwe eyaza. Plain bi beti ahwe eyaza. Samira Bawumia azantana. Nana don't count. Samaken omo be calls din Nana do ahwem dia. Nana don't count for the meantime. Samira Bawumia azantana. Bawumia die me catch MPP ni bi asese also be mpa ye be ma no boni bi wani aso wona na mo kamofo a wagana man to anche ba also be mpa mbona me mumu biem so also be mpa gina Bawumia na so dem bo Bawumia din na kamofo a wagana man che also be mpa mmo a me yi kande na wo mi din so ato atwe aduma na da Bawumia so eda Kofo so eda John Mahama so eda Professor Jena Anapoko so eda Mosisa Yare bi Bagana eda Mosisa Plane Betiare eda Mosisa Mira Bawumia eda Mosisa MPP primaries osha wonkom wi a no de nantwie akoma mala adwuma mto wo moye no osha wonkom wi no de nantwie akoma mala nantwie no de akoma mala na nra metesa Bawumia te baabi na wo kenya mesem na me Nenti also mempa unko so enya me asem Bawumia ho. Also mempa kramoni be ya na anu ya wo bae. Muntie Bawumia, mo je muntie Bawumia. Muntie. Okay, Bible 1. Isaiah 45 verse 13. Evangelio. Say na ohini bi wo ho, ohini bi wo Persia. And then Persia your friend of Iran. Also mempa wuni Iran. Wo, also mempa. Also yesofo. Bawumia kramoni ya na anu ya ye chene da na asitwe. Watini hu Isaiah de wo ho. Ehun se Persia no, enu ni Iran. Kwase a wo ba fa Bible, na wo sori a wakonya me nipa we ho, ni wa che unyamesem no. Enkwase asem eni wisem. Kwase a wo so mempa nyamesem a nyansa wo mu ya Bawumia kan. Wo betu yakani. Bible ye bia ma betu yakenkan. Ah? Ubako di for Bawumia ho na wode wa fa Bible mu na wa kire wunyamesam no to na wudimi medidi Bawumia o bra ho asepe Bawumia obese lead you back to Christ ubako Bawumia ho no de nsa to wa pampam na wate jimi every wadwini mu no ubako Bawumia ho no de nsa to wa pampam na wayi jimi every wadwini mu no uja na aka kwase asem ubako akokoto Bawumia na ase so di for Bawumia jimi kume jeme no uja wana wu jimi. Okay, Bible 1. Isaiah 45 verse 13. Evangelio. Say na ohini bi wo ho, ohini bi wo Persia. And then Persia your friend of Iran. Na ohini bi wo Persia. Hey your friend of King Cyrus. King Cyrus no na onye Jew ni o. Onye Jew ni but nyame eyi no. Se onko yi Israel for every kwansumo enko Eya fo didi matama mentio. Omo mu senses ka didi matama mentio. Omo didi matami onko to gold into omko. We Van Cleef oye mi wi a won to bi ntoni ko. Eya fo kasa mentio. Eya fo. Omo kasa mentio eya fo kasa. Mentio eya fo kasa. Mini time kwase abana ne twekankan sa akosi asewan kwase ana wana ma na ne twe tufa na nu ho kwase ana ne twe epon se momoni adwesuo no na mo ne time moma yenti odi for Bawumia ne nkoye nim Israel o kosi o bokro ewo Israel na nyame otimi eyi King Cyrus onye Jew ni se onko yi Israel for enkodi obini odi for ko otimi aye sadia ye nyame no ono so betimi ayi Dr. Bawumia mimi ya Ghana ni se ni be president ewa Ghana amen nyame sema nyansa wom se usu mempa usi waso da be sorry obubo nkoko buo no esi wodoko zongo ho no wa kan bi wo mu da tumu akase ena woro woje collection won't be cement when you bring people for so because o man see aso da ma aboa ye nyame
MPP for na frau anenya me na frau tumu akase enkofo yiri tumu akase also member tumu akase enti wenti me nsi aso dan we are ne be what do any be MPP for so ya frau anenya me na frau an MPP for na koka che nyame se won frau ye ne wo hyebre mu ate wanim tantan okwasia se akosia se wa ujimi omo funsa akosia se wa atwe asia so na se Fierce Schwarzenegger chirima ono anana ache se oni Reverend Osubempa eye adwuma Osubempa na ehye na chi na opiepia na se kone kodi wi atam kone kaka se tu we so na che se wakwakoye no informats che se o man information man betram bonte so edi gunkrofo ani mase na eye 2025 31st night idea wodi kan ma nensa so ansana ya boawura eye 2026 mu na wa pacho na chesensem obeka ye nna no chesenya no kure nna no obi aye de beche no na akuamu ako a ene ye bodi nyame che so nsem no ase no kure bie nim enti no kan ba akopani because no twa evidence ka evidence by dia ene na no be dempa was asem no because no ene akuamu ako a bifi that time no what ase na say Fierce Schwarzenegger etumi avindicate akuamu ako a ene bodi nyame che sa so ana apia bleka ni issue no right now dey Fierce Schwarzenegger so confirming nsem bia ma me gege be kan ya na o che say Reverend Osubempa ene na so fo nketo no omunim apia bleka boy kobo no nakedness ni na omunim ho bi na so no so confirm sa nsem no ho abusua kire wadwen comment section ho na bibia so enye kama pa Prophet Beluko bi Reverend Obofo Victor Kusibo atimu na edi mepie mu chese na enya sam keto abusua kire wadwen se de mekan na aha ena insight mi lucy makraw